Nafarroan oraindik ere 1000 persona inguru daude bide bazterretan non dauden ez dakigula, ezta? Hemen, han, hor, egon daitezke dozein lekutan. Eta horiek topatzeko ezinbestean behar dugu lekukoen laguntza. Urteak aurrera joan ala, gero eta gutxiago dira informazio hori duten personak, eta garrantzi berezia du horiek, dakitena kontatzeak. Hemen, justu hemen, orain gauden leku honetan bertan, 3 persona lurperatu zituzten. Eta hori, hemen zeudela Teodoro Estebani esker jakin izan genuen. Teodoro Esteban, Miranda Argan jaio zen, eta gerra bukatutakoan, gurasoa galduta, Iruñeko erruki etxean sartu zuten. Garai hartan, erruki etxean umezurtegia zegoen, eta gurasoi gabeko haurrak hor sartzen zituzten. Han bolada bat eman ondoren, hartzai ibili zen Iruñe herrian, eta Urdaitzen ere bai. Eta jakin badakigu, hartzaiek dutela lanbide lasai xamarra, eta arreta jartzen diotela ezohikoa den guztiari. Eta hemen, mendi hauetan zebilela, ikusten zuen nola hemen, gu gauden leku honetan bertan, zonalde hortako nagusiak, hau dana lantzen zuenak, puska hau ez zuela lantzen. Saludo. Hola, muy buenas. Muy buenas. Estos son estudiantes de Pamplona. Ya. Y después hay otra gente que ha venido a otros sitios para investigar esta fosa. ¿Usted qué recuerda de esto? Bueno, ¿Qué es lo que sabe? Yo recuerdo que era un sitio tan llano que esto, y el dueño de la finca, cuando llegaba allí, despichaba al yugo de vacas, tenía un yugo de vacas, no tenía bueyes, y hacía esto. O sea que él respetó siempre la tumba. Lo que pasa que era más serio que... Y no me atreví a decirle a él nada, pero yo decía, pues, ¿por qué hará esto? Porque por fin me decidí, le dije a Miguel Iturri, que era primo carnal de la mujer de Juanito. Le dije, ¿por qué Miguel Iturri, por qué Juanito hace eso? Dice, ahí hay 3 hombres enterrados. Los enterramos Chinino y yo, y él. Y me contó cómo iban muy bien vestidos los 3 y que uno llevaba una boina bastante como nueva. Sí. Aldez aurretik badago sekulako lana eginda, ez? Bai, historialariaren aldetik, edo pertsona batzuk ibili direla han jota fuego testigantzak hartzen, lekuetatik pasatzen, eta hor ja ateratzen dira personaje batzuk, familia batzuk, hortan nolabait harremana izan zutenak. Hor poliki-poliki olako neurri baten lana eginda, iristen dira testigantza batzuk, non ja markatzen dira leku konkretu batzuk, ez, nolabait esateko. Después de eso, yo para los 18 años ya estaba enterado que allí había 3 hombres. Después me fui a América. Y no sé qué pasó cuando vine, fui allí a ver, estaba igual. Nadie decía nada, lo que pasa es que el tío Paco no se ponía y no poniéndose el tío Paco no podía hacerle yo nada. Azken bola hontan, 80 urteko pertsonak eta batzuk hurbildu dira, batzuk relatoa animatu dira esatera. Claro, hainbeste urte pasata gero, beldurrez edo batek daki zergatik, animatu dira eta kontatzen dute. A mí, según me dijo Miguel Iturri, que uno lo encontraron casi todo el cuerpo en el río. Se acordó que quiso escapar y no pudo. O sea, de donde estaban enterrados, a la parte de arriba, uno estaba en el agua cuando... Porque Miguel Iturri estaba en casa tan tranquilo, allí en la carretera, pero pasaron los matones y le dijeron, oye, búscate un compañero y enterrar a aquellos que están allá arriba, que hay 3. Tuvimos que ir. Lo que pasa es que Chinino quería arrastrarlos a la fosa.
y Miguel Iturri no los dejó. O sea, los cogieron de los hombros y de las piernas y fueron al aire. Echados a las fosas. Aurkitu ditugu 3 gizakien zurrak, 3 gizonezkoak dira, 3 segurazki 30 urtetik gorakoak izan zitezkeen, eta informazioa jaso dugun arabera, segurazki bata Galiziakoa izan zitekeen, eta beste biak aldiz Asturiarrak, baina hori ere beti da basurmurro bat, askotan ere Asturiarra zirela beti zabaltzen zelako. Baina, konprobatu behar den pista bada, eta jarraituko dugu, badakigu gainera Asturiar horrek, Josetxo Ubizok esan duen bezala, famili bat zeukela, seme-alabak zituela, orduan horrek ere lagunduko digu, agian topatzen bere zenitartekoak, eta agian ere, proba genetikoak egin izateko. La fosa se descubrió cuando, haciendo unas zanjas, con la pala llegaron a este punto. O sea, por eso esta parte, digamos, se movió entera, ¿no? Pero todo lo demás está intacto. Y se despeja toda la tierra para poder entender lo que hay, para poderlo controlar mejor, fotografías, vídeos, dibujos, objetos, y luego de eso se explica un poco lo que tenemos delante. Ikusten dituzue, hemen dago bat, deitu diogu honi izendatu dugu bat, gainean dagoelako, bere hilobiratzerakoan jarri zituzten lehenengo 2 gorpu hor daudenak, 2 eta 3 izango liatekenak, eta hoien gainean jarri zuten bata. Guk orduan izendatzen ditugu, edo zenbakia jartzen ditugu, bereik kokatutaren alderantziz, bale? Ikusten dituzue, noski bizilagunek enterratu zituzten, lurperatu zituzten, eta horregatik kontu handiz egin zuten, eta horregatik daude 3 gora begira, beste leku askotan ikusi ditugu bera begira daudela, buruz bera daudela, oran botata daudela, harrika botata izaten dira askotan, baina hemen 3 daude gora begira, mimoz eta zaindu egin zutelako, eta gainean jarri dituzte hola, ikusten ditugunez buruak ertzetara, eskinetara, hobeto, espazio hobeto erabili ahal izateko. Bestela objektuak ere badituzte, 3 zeukaten segurazki oinetakoak, baina 2 bakarrik mantentzen dute. Honek dauzka oraindikan zapatak, hemen ikusten dituzte zapatak, beste horrek dauka gorri koloreko suelak, dira alpargataren suelak, bai? Eta 3 ere bazituen, baina esaten dute herriko batek ikusi zituen oso egoera honian zeudela eta berrerabiltzeko hartu zituen. Eta gero, bitzia badira gauza batzuk, 3 hauek daukate kremailera bat, jerseetako kremaila normalak guk erabiltzen dirarenak gaur egun ere. Eta honek ditu hemen arkatz bat, lila kolorez ikusiko duzuena, bai? Eta orrazi bat. Orrazi hori da zorriak kentzeko orrazi berezi bat, bai? Lendrera esaten zaio gaztelaniaz, eta hortarako erabiltzen zen. Eta guztiek daukaten noski alkaondaretako botoiak. Eta ia besterik ez. 3 jaso zuten tiro bat buruan. Eta horregatik 3 buru zorra daude zatituak. Disparoa batetik bestera pasatu zuelako eta lehertarazi zuelako burua. Ikustea, egun urteko pertsona bat, testimonioarekin, zure ondoan, eta seinalatzen, eta oso argi gainera, eta hori ez da pagatzen, ez? Eta gainera beste urte eta gero, eta jakinda beldurrez ez zutela esaten, eta gainera gero esaten dizu. Oye, si te lo cuento, no le pasará nada a mi familia, ¿no? Pues hori oraindik dago barneratua. Eta hori oso gogorra da, ¿ves? Y hay que hacer como ha hecho Teodoro. El que sepa algo, que lo diga, por favor. Es un ejemplo de 10. Si no mira un falangista, Claro, egiten du informe bat, eta hortan, agertzen dira testigantzak, agertzen dira lekuak, eta nolabait errelatoa baldin badago zehatzen. Eta hori dena dago informe batean. Teodoro egon zen Artzai Ameriketan, 40 urte eman zituenan, eta gero bueltan bere bizitzako pasadizorik gogoangarrienak apuntatu zituen liburuxka batean. Eta pasadizo honi erreferentzia egiten zionean, plano bat ere egin zuen. Zehaztuz, non zeuden 3 pertsona horiek lurperaturik. Eta plano hori izan da, pertsona hauek topatzea ahalbidetu duena. Ze lehenago beste saio batzuk egon ziren,
topatzeko, batzuk arago, beste batzuk ona, baina ez zuten topatzen. Teodororen plan hori esker, aurkitu ahal izan ziren pertsona hauek. ¿A usted qué le parece que venga la gente joven y vea esto y se abran las fosas? Pues me parece muy mal. Lo que sabe malo es que los maten. Eso sí. Salíamos un poco. Zurrengo pausua ja, nolabait, zonaldeko, baldin badago, zonaldeko jendearekin geratzen gara, edo testigantzak bota duenarekin, edo talde, edo elkarte, edo haiekin geratzen gara, eta, bueno, hurbiltzen gara, ikusten dugu lekua, eta erabakitzen dugu, pues hori dena, ze makinarekin, agian ez da makina batekin, baizik eta agian sartu behar dugu sima batean, edo, bueno, pues hori. Eta orduan, hori ikusiz gero, erabakitzen dugu ze materiala behar dugun hortarako. Konta hundiz, poliki, pues egin daiteke. Nolabait, lastanak bezala, ez? Makinarekin, lastandu, tak, 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 eta pues normalean horrela topo egiten dugu. Batzutan ez dugu topo egiten, baino beste batzutan bai. Eta da poliki, lurra kendu, pan, eta kapaz-kapa edo lakoa. Eta, bueno, jakinda han egon daitekela, pues hori, kontu handiz. Hasiera batean hurbildu nintzenean lehenengo aldia, Iberon, nik pentsatzen, eta zergatik ez pixka bat aurrerago, edo atxerago, edo, pues bale, bai, horrela da. Eta batzuetan, pues, makinistari okurritu zaio, pixka bat aurrerago ematea eta aurkitzea gorpu baten oinak. Eta pixka bat atxerago izango balitz, pues ez genukeela aurkituko. Orduan, pues horrela. Baina horretarako daude testigantzak eta hori, eta baldin badugu hemen, pues hemen. Gero, pues aukera badaude eta hori, pues egiten ditugu. Baina, klaro, pues diru aldetik dena mugatuta dago, esfortzu aldetik ere, eta orduan, pues nolabait ekonomizatu edo egin behar direla gauzak, ez? Leku guztietan bezala. Eta hori, baina, bueno, normalean saiatzen gara asetzen, ez? Nahi hori edo aurkitzen ez dugunean, ez? Horrek ez du esaten han ez daudela, baizik eta handik daude, baino guk ez ditugu aurkitu. Osea, batzutan jendeak geratzen dago, batez ere testigantzak eman dituenak geratzen dira gazi gozo sentimentu batekin. Eta ez da geratu behar horrela, ulergarria da, eta ni ziur aski geratuko nintzateke horrela, baina, bueno, pues guk ez ditugula aurkitu, baina horrek ez du esaten ez direla agertuko edo ez ditugula aurkituko. Normalean aurkitzen dugunean edo topo egiten dugunean hezur batekin, dena gelditzen da, hurbiltzen gara eta saiatzen gara asmatzen, marrasten, nondik nora doan gorpua edo aurkitzen duguna, ez? Eta horrik ematen dizu pista, pues fosa aurkitzeko edo nolabait mugatzeko. Orduan, pues igual ja ez dugu makineri sartzen eta sartzen dugu pues pala edo triangulilok edo aurkituz gero, ja sekulako posa, hori lehenengoa, eta gero, bueno, profesional maila batez, deskubritu. Egiten dugu nolabait marrazkia edola, eta normalean estaltzen dugu berriro, eta itxoiten diogu Arantzadiko beste zera, ez? Beste profesionalei, osea, Pako forensei eta Lurdesi, eta, bueno, haiekin batera, markatzen dugu egun bat egutegian, eta saiatzen gara, pues, nolabait kontatzen, pues, testigantza eman duen jendearekin, eta hori nolabait egiteko exhumazioa parte hartu duen jende guztiarekin, ez? Erabiltzen ditugu material batzuk, arzilla lantzen duzunean, ez? Makil txikiak, gero triangulilloak, gero atxur txikiak, gero
nolabait sarea eta zelkatzeko materialak eta hezur txikiak edo angiratzen direnak, gero pasatzen dugu ere metalesko detektore hori, ez, pi, hori famatua, eta aspiradorea nolabait garbitzeko, dena garbi garatzeko, ez. Jartzen ditugu olako makilak, txuri eta gorriak, ez, balizak eta neurriak eta hartzeko, mugatzen dugu fosa soka batekin, eta neurriak hartzen ditugu, eta gero irudiak eta jartzen ditugu. Dena dokumentatzen da, eta handik ateratzen da beste informe bat. Bueno, normalean egiten dena da, zenbatzea sujetoak, baino gehiago baldin bada, bat eta lehenengo sujetoa, bestea bigarrena, zuzendariak esaten duena. Zuzendariak markatzen ditu gorpuak, eta bati jartzen dio bat, bestea bi, bestea hiru, eta bakoitzak baditu bere atalak, gorputza atalak eta haiek gordetzen dira poliki-poliki desberdintzen poltsetan. Poltsa txikiak eta eskuenak eta oinak eta poltsa handianak tibia, perone, femurra edo ez dakiz zer. Eta detaileak baldin badaude, ebilaren bat edo metalesko zatiak edo zerbait hori lapitza edo historia horiek beste poltsa batean. Eta dena oso markatu, lehenengo sujetoarenak, beste bigarreneak eta horrela, ez? Eta denak kutsa ondietan eta hori laborategira. Non dauden lurperatuta esaten dutenean, lekua zehazten dutenean, orduantxe sartzen dira ondea makinak. Eta makina horiek lurrak kentzen dute lur puska ondeiak. Eta benetan, dagoeneko egon gara dozena erdi bat desobiraketatan, hemen bertan, Larrasoainan, egon ginen urtaitzen, egon gara Etxalazen, Leranozen, eta oraindik ere ez gara gai ikusteko hezurroiek non dauden. Benetan oso begi prestatuak izan behar dituzu, oso ikusmen zorrotza izan behar duzu ikusteko hor daudela hezurrak. Denboraren poderioz, hezurrak hartzen du inguruan duen lurraren kolorea, maiz ezetasuna handia dago, ezetasunak ere degradatzen du hezurra, ez da bat ere erreza izaten momentu hori. Baina momentu hori klabe da. Momentu horretan zehazten baita, benetan hor lurperatuta dauden edo ez dauden lurperatuta. Ni flipatzen dut, batzutan, ez? Nola badakitela, hau postmorten edo premorten edo ez dakiz zer izan zela. Haiek badakitela, honek artrosis edo duela edo... Han bertan ikusten dira gauza asko. Nik ikusten ez ditudanak. Nik, ni naiz bolondresa, ni oso buruanteate hona, baina nik ez ditut kontrolatzen. Gero eta gehiago kontrolatzen dut, baina horretaz ikasi berde asko, ez? Eta hortarako daude antropologoak, forenseak, eta arkeologoak, eta, ez? Orduan, han ikusten direnak, eta gero laborategian ere ikusten direnak. Baina normalean, lehenengo bista batean, haiek kontrolatzen dute pila. Bueno, hemen daukagu orduan ja agerian garbituta daude, orduan egingo da fitxa bat, fitxa horretan agertuko da ze zatia dauden, gorputzetik, eskeletotik, zenbat gelditzen den, bakoitzaren ezaugarriak eta deskribapena, hortzak nola dituen, odontograma baten bitartez, burosuran ezer balin badu ala ez, eta bestelako datuak, hau da, garaiera jakiteko, zenbat zer nolako estatura zeukan, garaiera asmatzeko eta horrekin ere pista bat daukagolako. Horran daukagu sexua, adina, garaiera eta bestelako patologia balitu. Momentu honetan ez dira patologia horiek asko ageri, baina izango balu, balioko liguke. Hemen daude arkeologoak, biologoak, daude dokumentalistak, artxiboko jendea, kriminologoak kasu honetan dokumentazio lan egiten dutenak, eta gero badira antropologo fisikoak noski, osteoarkeologoak, patologoak, radiografiak egiteko aparatuak eta radiologia ikertzen duten, era askotako jendea dago. Eta beste batzuk adiz lurrak aztertzen dituzte. Guk hemen inguruan aurkitutako sedimentua aztertu egiten dute, hori eramaten du adiz Galiziara. Gure lagun batek laborategian egiten du horren eta pH-a neurtzen du, eta zer nolako
kaltea edo zer nolako laguntza eman dio, hezurrari ondo konserbatzeko. Horren, bestelako bideak ere zabaltzen dira honez kanpo. Las tres maneras de identificar, digamos, universalmente a la gente son el ADN, la carta dental, si hubiera registro odontológico, que obviamente de esta gente no hay, y las huellas dactilares, si es que tuviéramos tejidos blandos. Pero eso no existe aquí, luego no nos queda más remedio que el ADN como prueba que realmente podría verificar, lo otro es orientativo. Zur zati batzuk bidaltzen ditugu ADN-era, bueno, pues ADN aztertzera eta gero kotejatzea, bueno, pues, edo kotejatzeko beste pues, dauzkagun muestrekin. ADN frogak egiteko gehienetan erabiltzen da femur zati bat. Hemengo, hau da, sendoen ADN hezurra, iztarreko hezurra da, eta hemengo zati bat erabiltzen da, eta bertatik ateratzen dute lagina, gero froga egiteko. Edo bestela oso aproposa izaten da baita ere, hortzak, bereziki aginak. Zergatik aginak, kapsula badelako. Kapsula esmaltez jantzita dagoen kapsula bada, eta bere barruan aurkitu daitekelako kolagenoa, eta bertatik ateratzen dute ja sekuentzia genetikoa. Por un lado, los técnicos de memoria histórica nos traen hisopos bucales, que es simplemente un bastoncito, como un algodoncito, que le van a frotar al candidato, a la persona de la que quieren obtener su perfil genético, le van a frotar por dentro de la boca, por los carrillos, para obtener sus células. Las células de la boca de descamación se van a quedar aquí pegadas y nosotros vamos a extraer el ADN de aquí, de las personas vivas, que pueden ser hijos, nietos o familiares cercanos de los posibles fallecidos. Y por otro lado, nos traen también restos óseos, que los mejores restos que nos pueden traer pueden ser restos de huesos largos, de piernas o brazos, como pudiera ser un fémur, o piezas dentales, como pueden ser las muelas. Estos huesos son los que mejor, en teoría, mejor conservado tienen el ADN, por eso serán los huesos de los que mejor, los que solicitamos para hacer el análisis. Lo óptimo siempre son relaciones de primer grado, lo mejor que sean hijos o hijas. Pero es verdad que a veces los hijos o hijas de los fallecidos de la Guerra Civil ya pueden tener 80 o 90 años y muchos de ellos ya han fallecido. Entonces muchas veces se obtiene también de nietos, de sobrinos, porque se pueden hacer varios tipos de análisis y algunos están basados en líneas paternas y líneas maternas. Es decir, un sobrino o un nieto o un bisnieto o un tercer sobrino de una persona fallecida, si es de línea paterna, va a tener siempre el mismo cromosoma Y, por tanto vamos a poder identificarlo por ahí también, pero lo ideal sería que fueran hijos o hijas de los fallecidos. No tiene nada que ver la forma en la que se extrae el ADN de un hisopo que la forma en que se extrae de un hueso. Para extraer un hisopo tenemos que tener unas condiciones de esterilidad para no mezclar ADN de un hisopo con otro, pero, y para no donar nosotros los técnicos ADN al hisopo, pero son mucho menores que las que tenemos que tener para un hueso, porque un hisopo, como os he dicho, va a tener mucha cantidad de células y por tanto mucha cantidad de ADN, y el perfil genético que va a salir de muy buena calidad, va a tener unos, luego lo veréis, va a tener unos picos que se van a leer muy bien. Sin embargo, los huesos son huesos que han perdido la mayor parte de sus células, van a tener muy pocas y probablemente han sufrido un montón de procesos de degradación que va a hacer que el ADN, poco que haya, además esté degradado. Entonces, imagínate que solo tenemos un par de células y muy poco ADN, a nada que nosotros contamináramos con nuestro ADN o con el ADN de otras células o de un hisopo, sería dramático, porque encontraríamos un perfil que no pertenece al hueso. Entonces, las medidas de seguridad con las que hay que trabajar para trabajar con un hueso son muchísimo más exhaustivas. Después de cortarlo, lo que hacemos es introducir esos trocitos en este tubo que tiene un émbolo, y esto lo vamos a meter dentro de un equipo que se llama Freezer Mill. Es simplemente un equipo que va a agitar este tubo, pero dentro de un ambiente con nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido va a hacer que los huesos estén tan fríos que a nada que este émbolo los golpee se van a pulverizar, ¿vale? Va a hacer que los huesos estén muchísimo más frágiles y este movimiento va a pulverizar los huesos.
Vamos a coger este polvito y lo vamos a meter dentro de un equipo, vamos a adicionarle reactivos y demás para extraer el ADN. Para extraer el ADN lo que necesitamos es que se rompan las células, las membranas celulares y limpie todo lo que no nos interesa. A nosotros solo nos interesa el ADN, no nos interesa ni que haya proteínas ni nada más que pudiera inhibir las reacciones posteriores. Entonces, el producto de este equipo va a ser un tubito que contendrá un líquido que ahí estará flotando el ADN, que es lo que nos interesa. Y ese ya le vamos a poder hacer otras reacciones para amplificarlo y para analizarlo y para obtener el perfil genético. Utilizamos unas medidas de seguridad para evitar las contaminaciones extremas. Para la parte del corte del hueso, que os he comentado que se hacía con una sierra, lo hacemos dentro de unos habitáculos separados donde no puede entrar nadie, que tienen que estar aspirados y limpios con lejía para que no haya ADN de muestras anteriores o que hayamos dejado nosotros, dentro de unas campanas de extracción que todo el polvo que salga del corte del hueso, que va a ser mucho, lo extraiga y no se quede en los recovecos de la campana, por ejemplo. Y nosotras vamos equipadas con buzos, con capucha, con gafas, con mascarilla, con manguitos, con doble guante, o sea, tenemos que evitar que no podamos respirar encima de la célula, de la muestra, que no podamos dejar ninguna célula, que sea imposible contaminar esa muestra. Lo que tenemos en el laboratorio además es dividido en salas que están restringidas a las personas y al uso que se les va a dar. Por ejemplo, esta es la sala de extracción, solo podrá entrar la persona que va a hacer la extracción y además nos equipamos con batas de distintos colores. Tengo que acordarme que si entro a esta sala tengo que quitarme esta bata blanca y tengo que ponerme una bata roja. En los procesos siguientes, que es la cuantificación del ADN y la PCR, también tendremos que hacerlas en otras salas y también con otras batas de otro color para acordarnos que tenemos que cambiarnos de ropa y siempre ponernos manguitos y guantes y mascarilla. Esta es la cabina donde trabajamos, donde cogemos el ADN, le añadimos algunos reactivos para introducirlo en este equipo que se llama PCR tiempo real y que nos va a decir concretamente cuál es la cantidad de ADN que tiene, ¿vale? Una vez con esto, seguiremos teniendo la cantidad que tengamos en el tubito, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es hacer una PCR, una amplificación, que es coger las hebras de ADN que haya, que puede que haya muy pocas, y multiplicarlos. Esto es una reacción que se llama reacción en cadena de la polimerasa y sirve para esto, simplemente para una reacción química, bueno, biológica, que lo que hace es multiplicar el ADN, ¿vale? De tener muy poquito a tener mucho para poderlo leer. Estos son los termocicladores. El producto que sale de aquí ya son unos tubitos con mucha más cantidad de ADN de la que entró, ¿vale? Podíamos tener 3 copias y ahora tenemos 3 millones de copias. Vale, y así las podemos leer, porque 3 copias es muy difícil leer, y 3 millones ya se lee mucho mejor. Esta es la sala de la post-PCR, que se llama, que es después de haber hecho la PCR, que es la amplificación del ADN, lo leemos en estos equipos. También, por supuesto, todas las reacciones y todas las preparaciones que hacemos para pinchar en estos equipos, las tenemos que hacer en campana de seguridad. Las secuencias genéticas de una persona van a estar donadas por su padre y por su madre. Siempre va a tener la mitad del padre y la mitad de la madre, ¿vale? Entonces, esta secuencia de aquí es la secuencia de un resto de un cadáver, ¿vale? Para este marcador, sin más, tenemos unos códigos que es el 11,3 y el 14, ¿vale? Esta es su supuesta hija y tiene un 11 y un 14. Para que sea compatible la relación de parentesco de padre e hija, este sería el padre y esta la hija, a la hija el padre le ha tenido que dar uno de los 2 numeritos, ¿vale? La hija tiene el 14, el padre tiene el 14, con lo cual puede ser padre e hijo. En este caso la hija tiene el 12,15, el padre el 12 y el 14,2. El padre le ha podido dar el 12. Se analizan un montón de marcadores como estos y si ninguno de ellos excluye, es que pueden ser padre e hijo, ¿vale? Podría ser que la hija tuviera 11,14 y el padre tuviera 25,27. No puede ser su padre, ¿de acuerdo? Entonces, así es como nosotros analizamos. Todas las relaciones de paternidad
al final se dan con una seguridad, con un índice que se llama LR. Quiere decir, no es 100%, nada es 100%. Va a depender de los marcadores y de la frecuencia de esos marcadores, de esos alelos, que ya estoy hablando con palabras raras, en la población. Es decir, esta persona tiene aquí un 14, pero que es que puede que medio planeta tiene un 14, ¿vale? Es verdad que cuantos más marcadores analizas, cuando analizas 21 marcadores, es estadísticamente más probable que ese sea su padre, pero nunca es 100%. Problema da izen bat jartzea, ezurreuei izen bat jartzea. Horretan dago arazoa. Izena jarri ostean, ja bestela artxiboetan bilatu daiteke bestelako informazio asko, bai? Eta hori da gehienetan egiten duten lana. Noski denetatik egon daiteke bestelako bideak ere zabaltzen dira. Eta hemen disiplina asko hurbiltzen dira, disiplina askoetatik hurbiltzen da jendea, bere ekarpena egin ahal izateko. Politena edo egokiena litzateke, eraien ezurrak dagozkion familiarrei entregatu ahal izatea. Horretarako dugu ekipo bat horretara dedikatzen dena. Eta aldan egin beharreko froga guztiak egin eta familiari entregatu. Ni kriminologoa naiz, eta nire lana gehiago da bulegokoa, familia horiekin kontaktua hartu, familiaekin ikerketa hasi, beraien familiako desagertu edo hildakoen inguruan, eta behin datu horiek ditugula ikerketa hasi, dagozkion artxibotara idatzi informazio eske eta agiri eske, behin historiatxo bat osatzen dugunean familia horri bidaltzeko txosten hori, eta berez lan fisikoa ez dut gehiagotan egin ez. Nik gehien bat historia hori deskubritu ez, askotan familiarra gurekin kontaktatzen dute eta klaro nahi dituzte ezurrak. Ezurra da emaitza finala, baina ezurrak lortu aurretik gertatu zitean guztian, une egontzian preso, kontsejo de gerra bat izan zuten, epaituak izan zian, fusilatuak izan zian, presoak, guri guzti hori argitu, dagozken dokumentoekin historiatxoa osatu eta familiari bidali. Gaur egun daukagun komunikabideetan eta daukagun zerbitzu eta guztiekin jakin dezakegu non dagoen pertsona bakoitza ze momentutan, ez? Momentuero. Baina garai hartan ez zegoen holakorik. Orduan oso zaila da miaketa hori egitea. Baina pertsona bati deitu nion, esanez, uste dut topatu dugula zure aitona. Eta esan zian, nire aitona ze izen zeukan, halako izena. Eta esan zian, ez da nire aitona. Hori, nire aitonak ez zeukan izen hori. Ez, orduan izan daiteke zure oso baitona. Baina hemen garbi dago, izen badagoela, emakumezko baten izena. Eta esan nion, emakumezkoen izena hau da. Eta esan zian, izen hori nire amonarena da. Berak, jarraitu zuen. Amari galdetuko diot, aber zein zan nire aitonaren izena. Aitona, Eta zan, bere aitona aurkitu dugu. Baina berak etzekien, oran, familia askotan, haustura bat egon da, gerrak ekarri zuen hondamendia izan zen askotan, familien segida hori apurtu egin dela. Ez daukate aurreko belaunaldien izenak ere ez dituzte gogoan izaten. Galdu dute referente guzti horiek. Oran, zu, persona baten gana zoaz gaur egun eta esaten diozu ez, zure birreitonak halako izena zuen. Nire birreitona ez uko egiten dizute. Ez baitakite bereiek zer nolako izena zeraman. Txoportillon, biloba zegoen goian, gu behan geundenean, goian, eta, berak fijo zuen, bere aitona zegoela sima hortan. Eta, gu atera genitunan bi gorpu, eta, bete genuen prozesu osoa, eta koinziditu zuen. Eta izan zen bere aitona. Eta orduan, gure aldetik, posa handia, eta beraren aldetik ez da esan behar, imaginatu. Porque orain, hau ikusterakoan, igual jende asko, orain arteko ezer kontatu ez duena, igual kontatzen hasten da. Orain pizto horiek danak landu behar dira, eta gero ikusi behar da baita ere artxibo kontuak. Artxiboa begiratu behar dira, eta orain esan du plinizkietarekin, denon artean daukagun informazioa agian bateratu, eta bateratzerakoan agian pista gehiago sorta daitezke, eta informazioa hobetu eta ordenatu. Galdu arren zure denbora zulatu idazu berriz bihotza argi
bolondresa izatea, da parte hartzea, eta nolabait animatzea kasu honetan. Eta adibidez, ni adibidez Arantzadin, egon nintzen Amaiurren edo auzolandegian, eta gero badira Bizkaia aldean, edo Gudaztibian inguruan, edo badira arlo asko parte hartzeko bolondresa mailan, ez? Orduan, baina lotxarik ez, eta animo, ez? Osea, batez ere animatua izatea lan egiteko hortan. Ni oso gustora parte hartzen dut, eta lagunak egiten ditut ere bai. 1936an, kolpe militarraren ondorioz, Iruñan 308 pertsona erail zituzten. Hoien omenez, Iruñeko udalak honako panteoi hau eraikitzea erabaki zuen, eta bertan gordetzen da haien gogoa. Hala ere, panteoi honetan ez bakarrik hoiek gogoratzeko bidea, baizik eta hobi desberdinetan aurkitu direnak eta oraindik identifikatzerik izan ez diren hoiek danak ere hemen hobiratzen dira. Horrek azpimarratzen du ze garrantzia duen identifikazio prozesuak. Izan ere, gorpuzki hoiek norenak diren jakin arte, ez dago modurik hoiei familiei aurkezteko. Beraz, pentsatzen baldin baduzu zure familian olako persona bat egon daitekela hemen hobiratua, ADN lagina uztea komenigarria da. Zure lagina uzteko bide desberdinak dituzu. Alde batetik, Arrieta kalean, 12 zenbakian alegia eta 5. solairuan dagoen egoitzara joan zaitezke, eta bertan atendituko zaituzte eta lagina hartu. Beste aukera bat duzu hitzordua lortzeko. Paz y convivencia abildua navarra.es helbidera idatziz, ere aukera izango duzu hitzordu hori lotu eta ondorioz gerora lagina uzteko. Edo bestela telefonoz deituz. Bide horietatik edozein hartuta ere, posible izango da lagina uztea eta ondorioz hemen lurperatuta dauden personek aukera izango dute identifikatuak izateko. Zulatu idazu berriz